ukuthi kufanele lesikhona sivumele ukuba sizephrezisana abaculi bodlakada laba lesinabo la ibona ke abantu abasizele ukuze kube sikhona ukuthi silethe lo msebenzi omuhle kangaka la event labo njengoba sikhona khona nje namhlanje futhi lokhu sikwente nanemvume yabo njengoba bona bakhona nje bathi usupporta ekuthenini lokhu lesikwentako kube impumelelo bakubone kuqala bakubone futhi siphethe sabo ingakho sila ngoba benje laba lebasitala bodlakada siyabonga makhulu. So MK into yokuqala nje ngibingelela ababukeli emakhaya ngibingelela bonke abantu la kufinyelela khona i-video nehosi media siyabonga kakhulu sithatha lethuba nje sibonge nanokuthula ke officially na umkomelo abawudlalelayo la kwi-netball engonyameni what 18 la sikhona siyabonga kakhulu lo mkomelo lona ke hamba no 2500 rand on chase pin sponsored by MK but ekhishwe umbongo enike wakwamngomezulu ephansi kwegama leMK P la ewadini 18 ngaphansi kwesubregion yaseJozini siyabonga kakhulu ke ukubambisana nabafowethu bonke laba asipheleleke bakhona abanye bangalapha ya kwisoccer lapho basele khona basazovela kodwa nje siyabonga kakhulu nansenye lena ihamba no 300 rand a top goal scorer ku netball hamba no 300 rand siyabonga kakhulu. Ya siyabonga ke bafowethu namhlanje uthobe sinikwe lona iqembu elikhulu MK sidlalile izolo swinile sawona ngegoli elilodwa sabuya sazodlala namhlanje ngeshwa ke sasihlulwa ke yize noma kube khona ihibe lapha nalapha kodwa ke simukele ukuthi vele sesidliwe sihluliwe as junior bucks sinethemba ukuthi ngelinye ilanga kuphinde kwenzeka lokho si junior bucks sonyusa amasonto sisebenze kahle siyabonga ukuthi besilitholile njengoba namhlanje siwu number 4 mengikhumbula kahle siyabonga kakhulu kubahleli bomdlalo umdlalo uwabheka kahle kakhulu beyikhotopu bebhekene nedagisi yaphumelela ikhotopu ngamagoli amabili eCanzeni manje ikhotopu ibhekene neBuffalo final sibonga abachazi laba sikhazele lemidlalo lokuyi MK umkhonto wesizwe sibonga kakhulu siswela amagama lamaningi ukubonga. Ngicala kubonga bafethu ukuthuba lengisinike lona kusukela sicalile ukudlala since size sifike kule game yanamhlanje ngicabanga ukuthi sengagcini futhi singoba sakodlala ifinal ngicabanga nakhona ukuthi sawufika sente njengoba sempile siwinile bafethu and siphinde sibonge nokuxhaso ku MK bafethu siyabonga kakhulu ithuba lelivelile ngicabanga ukuthi nangalelinye ilanga siyafisa ukuthi kuphinde livele noma sengasiko khona lana sisuke nje somela ingonyameni kulenye indzawo khona noma sengabe kuphinde kuwe lo mhlangano we MK bafethu siyabonga kakhulu.